Hej dragi moji, pozdrav, dobrodošli u treći po redu video sa Brijuna. Mi smo uživali vozeći se iznajmljenim biciklima i to nam je bila super odluka. Uživali smo u prirodi na Brijunima, proveli smo jedan cijeli dan, družili se sa životinjicama, a ja sam kao dijete jako voljela emisiju Opstanak koju sam s nestrpljenjem iščekivala i radovala joj se, te i danas dan kada zatvorim oči onako mogu da prizovem to sjećanje i taj glas naratora koji je pripovijedao divne priče o životinjama. Tako da mi je želja velika i dan danas da posjetim Afriku i da vidim te životinjice u njihovim prirodnim staništima. Na Brijunima sam se super iznenadila jer su životinjice u mnogo lijepim uslovima, nisu u skučenim prostorima kao što je to običaj u zoološkim vrtovima, tako da sve pohvale, Brijuni su divni, mi smo zaista uživali i voljela bi Brijune posjetiti opet. Ako želite neke detaljnije informacije da saznate o Brijunima i o botaničkoj bašti koju smo posjetili tamo, upravo gledate to, odnosno mali dio, jedan kadar. Detaljnije informacije o putu, o tome gdje smo bili, šta smo radili, kako smo putovali, imate sve na mom Instagram profilu Mirela ovdje, sačuvano u highlightu Brijuni. Tako da ako vas zanima možete da pogledate. Ja ću vam svakako postati još jedan post sa slikama. Postala sam već 2 ovdje na YouTube-u, pa ako želi neka pogleda. Evo, želim vam ugodan ostatak dana i družimo se uskoro. Pozdrav!